Čovjek i livada. Livada, živo platno oslikavano rukom prirode preko kojeg se život preliva i buja, a svaki šaputavi list i mirisni cvijet doprinose simfoniji otpornosti, povezanosti i ravnoteže. Među ekosistemima planete Zemlje livade se meškolje kao živopisne žive tapiserije, ključna središta biodiverziteta koja podržavaju suživot velikog broja vrsta. U tom mirisnom mozaiku mimoilaze se i uspostavljaju odnose u harmoniji. Leptiri koji se miješaju sa cvjetovima i marljivo sakupljaju nektar sa drugim insektima, mali gmizavci koji sklonište nalaze u visokoj travi, vodozemci koji se kriju u mahovini i pojave čim kiše natope livade. Podzemna stvorenja, nevidljive radnice tla duboko ispod površine stvaraju putanje koje omogućavaju vodi da prodre još dalje, hraneći korijenje i održavajući plodnost tla. Sakriveni u travi leže tragovi divljih zečeva, srndaća i ptica grabljivica. Njihova prisutnost svjedoči o bogatstvu ovog ekosistema. Zeleni travnati pejzaži djeluju kao prirodne arhitekte. Zamršen korijenov sistem, na izgled krhkog bilja, stabilizuje i čuva tlo. Spriječava eroziju i pomaže u filtriranju i kontroli protoka vode, pa livada djeluje kao sunđer koji nakon obilnih padavina upija veliku količinu vode i polako je otpušta, spriječavajući bujice i poplave i osvježavajući ekosistem danima i mjesecima koji dolaze. Značaj livada prevazilazi njihove granice, jer one ne samo da čine suštinska staništa, već i predstavljaju poveznice između različitih ekosistema. Visoko u planinama, iznad granice šuma, vladaju posebna travnata prostranstva. Među raskošnim visokoplaninskim biljem, sa vjetrovima, jakim sunčevim zracima, oštrim snjegovima i gromovima, struje životinje koje vole najsurovije uslove, pa tamo čovjekova ruka nije neophodna za održavanje balansa i ambijentalne ljepote visokoplaninskih pašnjaka. Međutim, opstanak i veliko florističko bogatstvo skoro svih drugih livada, košenica i pašnjaka zavise od davno formirane blagotvorne veze između čovjeka i livade. Tradicionalne prakse košenja i ispaše domaćih životinja ključ su za održavanje ovih otvorenih smaragdnih predjela. Jednom, kada čovjek prestane da posjećuje i da njeguje livade, one zarastaju u žbunolike zajednice, a na kraju tu ostaju i šume, potpuno mijenjajući krajolik i sastav vrsta. Livade nijesu samo predjeli gdje možemo da se sazujemo i da hodamo bosi, da sjednemo i osluškujemo zvuke desetina vrsta ptica, da cijeli dan pratimo insekte raznih boja i oblika, da se godinama upoznajemo sa stotinama vrsta trava, drugih zeljastih biljaka, lišajeva, gljiva, da beremo bukete medonosnog i ljekovitog bilja i da zavirujemo u utočište biodiverziteta isprepleteno našim postojanjem. Upoznajući, oblikujući i njegujući svoj odnos sa livadama, čovjek je davno otvorio riznicu skrivenog znanja. Dok je spontano učio koje mjesto u biljnoj zajednici zauzima svaka trava, svaki tvrdokrilac, polako je učio i kako da tajne livade koristi za građenje cijelih sela, za proizvodnju najzdravije i najukusnije hrane, čiji su sastojci bilje, voda i sunce, pa je iskrojio razne recepte za održavanje zdravlja svojih zajednica.
Lokalne zajednice ruralnih oblasti, čuvari ovih vjekovnih znanja, i dalje ponegdje praktikuju tradicionalne metode. Međutim, odlaskom čovjeka u gradove, znanja sakupljana, potvrđivana i oblikovana vjekovima blijede, bivajući najprije zaboravljena, a onda i zauvijek izgubljena. Migracije i razne čovjekove aktivnosti koje nijesu u skladu sa tradicionalnim praksama ugrožavaju naše livade. O vrijednostima i važnosti livada svakim danom saznajemo sve više, pa se pojavljuju i posvećeni napori, zajednice, naučnici i kreatori politika koji se ujedinjuju kako bi zaštitili, obnovili i očuvali ove vitalne pejzaže. Kao stanovnici i čuvari planete, naša je odgovornost da njegujemo, štitimo i obnavljamo prave travnjake. U ovoj eri modernog doba, iskonska znanja sakupljana, oblikovana i utvrđivana vjekovima i dalje odjekuju travnatim predjelima, potrebno ih je čuti i sakupiti prije nego što nestanu nestankom livada.